जतनो हामबाय ती चबानि सिबाय जोंतिनि ससियेल मीडिया बा प्रेस नि बिसिंतै लोकरनि बसकागो मा फाइमेनि कारण के मतिहाय थांनाय एडिसि इलेक्शन जरा जतनो टीपीएफ नि खरांनो यासागै टीपीएफ नि खरांनो बरम रबৈ ती टीपीएफ नि जे प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग नो तिप्रासा दफा जतो यासाक मनि बागै पहिला सबानि सेलुटिया फार जतो तिप्रासा सिनि हाति दफानो हामजनाय लोक संगा नाथाय तिनि संतमानि बागै हामबाय माया फारन खां के अरको खुरसावानि थांगानि नांगो थांनाय एडिसि इलेक्शन नो जों जतनो टीपीएफ नि प्रोजेक्ट 1 इयर्स सिन सकां जे साखलाय जाक दंगनि जे बुबाग्रा प्रदीप किशोर माणिक बहादुर नो एडिसि नि सीएम खान्यानि बागै टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायखा मोपेन खायखा तै आंदोलन खलायखा कोर्ट केस खलायखा कप्लाइंग खा इलेक्शन खा तेवैसा जों जतनो बुबाग्रानो सीएम सारनानि हनै जत लोकरो खातन खाजा खलायगै अ खरांनो टीपीएफ नि खरांनो यासाखा हायखलायगै बुबाग्रानो गोबांमा बरक पहिला यासाक मैया दंगनि केबो गसे मैया दंगनि केबा जतनि कैसा टीपीएफ नि खरांवै बाक्सा इमां कथां नुपिगै बुबाग्रानो सीएम सारनाय हनै पाल खलायगै साकथालायगै जतनो कसा खफर होनाय लिया खलायगै एडिसि इलेक्शनाव पार्टिसिपेट खलायनायखा तै अ सभा कप्लाइबो ओंखा हायखलायगै तिनि जोंनोखा टीपीएफ नि खरां तै टीपीएफ नि प्लानिंग तै प्रोजेक्ट बो सक्सेस ओंखा आमने बागै तिप्रासा जत लोको हातै दफानो हामजागनाय तै टीपीएफ नि सभानो खरां यासागै तिनि एडिसि दखल खाइमान मानि जे जागाव लकडाउन निबो मंतै पेंडेमिक निबो मंतै जिकेरावनो आसौर गय 6 मानि आफ्टर 6 मंथ खलायगै एडिसि नो नायखल फांक्रै के तंगनि न तिनि आ जागाव जों नक फां संगै मानखा क्या बार जागाव कैसे सानानि कक्लाय मानि खमति हाय जे आ जागाव सिनि बरक रगनि वन शॉप बुंतों मानि तै टीपीएफ नि बना हार बुंतों मानि आ जागाव रॉयल फैमिली निंगै रॉयल साइन प्रदूत किशोर न आ जागाव आसक्थं हनै जों प्रोजेक्ट खायमानि क्या बा जों तिनि नुका सबा कप्लाइंग मानि परे आ जागाव जे जों प्रोजेक्ट प्लानिंग खायमानि आ प्रोजेक्ट बा तै बरक रगनि लोको रगनि वन शॉप मं आबो कैसा बखाव थंजाक मानि हाय जों नुगै थांखा हायफाने कक्रै जों नायमानि साक बायथां सातक जागनाय बा साक बायथां सासन खायजागनाय नायकल जागनाय आमसायो सिनि बरकनो उंना नांगो आरो नि बिसिङो टीपीएफ प्रोजेक्ट खायमानि रॉयल साइन प्रदूत किशोर माणिक बहादुर हनै इनका टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमानो न छारा तिप्रा सारबु जतनो आबनो सपोर्ट खायगि बुट लाइबेखा पाल ताबो फाइ नुकजा फायका जे आ जागाव बुबाग्रा प्रदूत किशोर आरो जागाव थांमालिया तिप्रा मथानि एज ए चेयरमैन नंगै तिप्रा मथानि खरकसा चेयरमैन नंगै प्रदूत किशोर तिनी आ सीएम नि लोकरा वन सबै जे बुट मानि आ जागाव बो आसोगै मानलिया तमानि बागै आसोगै मानलिया आबनि गोबांमा दंगै मानो आबनो जों बाक्सा बरक वन सबै मानो बाक्सा बरक वन सबै माया बाक्सा बरक साइ मानो बाक्सा बरक साइ माया ओंगै मानो फियाबा तिनी टीपीएफ नि जेता प्रोजेक्ट जे सक्सेस मानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिकेरावनो आसरथ मानि सिनि बरक और आसोकनि नांग माने आ प्लानिंग सक्सेस मानि बागै जतनो पाइपलाय हामबाय फियाबा आरो जगा खा खामा माया फरमानि इनकामति हाय तानि बागै खा खामा माया फर खां के टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमानो पुइतो खलायगिनो जतनो बुट रखा प्रदूत किशोर सीएम जानाय हनै फियाबा तिनि जोंनुखा तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रदूत किशोर बो सीएम ओंगै मालिया तानि बागै ओंगै मालिया अ कारण जों सामाया बनो गाहाम के साइमानाय लोकरक जतनो बनि थानिगो कायसा सोंदो फियाबा जोंगरनिगो कक साजनाय दंमोन काहाय टीपीएफ जे कमिटमेंट दमनि टीपीएफ लोकनो जे कमिटमेंट दमनि जे प्रदूत किशोर जों सीएम तो बनाय तै प्रदूत किशोर बनि जे साक बायथां सीएम नै हनै बनि साक बायथांनो बुट बासामानि तै बो इलेक्शन पाइबि माने परिबो बनि जे सीएम नै हनै सामानि आ कमिटमेंट पब्लिक बाय बा लोको बायतो माने आ कमिटमेंट बो बनारक मानिया आ जागाव गोबांमा बर गोबांमा मतामत खायो गोबांमा बर गोबांमा आबनो एनालाइसिस खायथा कियाबा जोंगारा नोखा स्राय खायगै लोकरगनो जे इमां फुनुक बनि आ इमांनो बो मुखथां खलायमानिया तै लोकरग बनो जे पुइतो खलायगै बरो जे सपोर्ट खायमानि आबनो बो लोकरगनो रगै मानिया नका और जगते कैसे साना निकलायगो गोबांमा बरक जोंनो सोंगै मानो जे टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि तमाबो हालक दं इलेक्शननि जरातै जों जतनो साइमानखा टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि हालक बबतै बाहायबो जतनो तिप्रा हानि लोकरक साइमानखा जों टीपीएफ जे तिप्रा मथानि चेयरमैन उंया खसकां प्रदूत किशोर माणिक बहादुर न या फांनि सिमी कांग्रेस ओखाय फेब्रुवारि सिमी बनो बेबाग जागाव लगे रगुई बेबाग जागाव फानदगुई बेबाग जागाव बनो सुबागै जों दफानि सामुंगो दिसागै तबोमानि दफानि सामुंगो फाइफ्रोनि सिमी बनो जों फानदगै फाइमानि फियाबा पाइथागो जों नुखा जे फानदमानि बिसिंगो इलेक्शनाव फाइ जों नुखा जे
TPF by boje kok romani boje halok khamani obo bebak ne tabok lukurok no lukurok ni poito no thungma haine TPF no bo kabang ma jaga woni boni commitment no bo yakar kha tei commitment no bo belai ke no thungkha a jaga wo जों election ni bisingo srai srai ke nukjangmani hisa muito khlaibana TPF bubagra product kisur no CM sarona ni bangisi vote boycott ni vote taklai participant khai number 1 tei high court of bono CM khaya ni bagai ne जों high court case khai election ba saka bono CM sarona ni bagai tei election of part of जों bahaine TPF ni mo kisu leadership rohonai council of boni loge wo honai जों rekha fiaba boni support TPF ba sama jaga wo bo a jaga wo belai kene sono discrimination phunukha boni divide and rule policy bo sakbai sakni bisingo khaimani clear picture phaikha abo TPF president padal konna sagu okogya tiprahani hasteni lukurok jara one sokna kereng borok jotono saimanu jara one sokna rengya borok hoyto ba tini bubusia borok kabangma comment khaimanu kintu ba kubui kok khangke sengora srai srai ke nukha je tipra motha chairman product kisurung mani ulo bo TPF by je discrimination khaimani ba divide and rule policy khaimani abo election no jotono focus khaika srai srai kai abni bagine seng election joratei bono je seng commitment mani lukuno je commitment mani lukuno je bkha kathang khai ti samani imang kathang khai ti samani o kokno narakna ni bagi seng election paya sak joratei nya sini kokno seng narakha election no seng TPL 4 bono support khaika fiaba boni je politics thungmo seng srai srai ke nuka TPF no bo balai kene lukuni beskango boni thungmani musangya thungmung sura TPF sinia TPF khaya butini kabangma borok rok musang jaglia balai kene khawa seleng ma singsa balai kene nai thogya singsa amati haiboni samu nukjaka bahai khang khang ke TPF je to product ki sumno siti pramothani chairman product ki sumno siseng support khaigi si election thangai tong khang ke sini benaro product ki suni picture romani no bo bahai ke objection khaika ajago belai kene lukurok jotono lasina sungsang jaka te khariok ma sungsabu jotoni bukhawo asaikha kaisa party ba kaisa leader no अथवा kaisa party no tumung support khai tong khangke bono icon hisabe gei boni leadership hisabe gei bono support khainani tini jorati kuno wall ni kuno politics ba kuno organization no sing ora objection khaimani nukya TPF jeto tipra mothano si support khai ba sang khangke ora tangai tipra mothani chairman ni photo TPF ni banner khaimano objection khaika number 1 number 2 TPF tipra mothano si support khai tong khangke a jagawo tangai pasta jagawo TPF ni basai mare hnei bo commitment romani pore agreement khaimani porebo tangai ar jaga tipra mothani ngai bo boni candidate no rosarolia arteibo bo sakthari bonateibo phandogoi TPF ba challenge khairokha TPF khorok sapano tini boni challenge o seng TPF ro poito khlaya je bo challenge khaya seng no subai tong hi wan sogui seng TPF ro kha kosong bai khlai seng ara contest khlaika bo kok rojak tong mani ajaga wo bo TPF no subanai kiaba seng no kha TPF no subana ni thangai bo ara tei challenge khaika rang bai ri bai kok bai khuk bai ke bebak jaga challenge khaika TPF sagai tongo buagra no support khai dihnai otoso TPF no ke bo challenge khai ara TPF ni no jotono fail khai baikha eka ara nasang no bo belai ke no discrimination khai kha ti prasa do phano thamsa khai ni bo mungtei bo thamsa ringka kaham ko piaba jeta TPF bono support khai pani ya pani sini bono si bo thamsa ni value ba mulyo ba hamjamung ba ti ama da bono mullain khai malia bono bo kha bai ya saki nyamalia ke bo saka o thamsa ni halok no boarding kha eka tei sung srai srai ke saiman khaje je commitment boromani TPF by je bo kok khamani abo kok kaisa pan bo narak jakliya abni bagai tei boboni kok khajak paki tongmani election paiwe ge government form khaipro 2 nominated person TPF no tlangnai tei TPF ni chairman sanamnai o kok ro boboni tongmani abni bagai sung election jara tei nukha je kok ro gui phaimani je bo sak no tipra mothani chairman si TPF ni benaro TPF ni benaro poni picture ta thepadi obro blai kene wana masingsa picture use family pojento bo objection rakha te kabang ma saga bo commitment break khlaiwai boni spokesperson ni bising saga TPF basini halo kore meeting ni silo thang sai tongoi gate waisa bo sapi go patal sungbai tongo patal no tei kabang ma politics ni basono bo use khlaika piaba
practical bo bahike bo patal no bo discrimination khaika bo bahike bo politics of games thangka abo jotono ang sima sai lukurok jetono ka hamke sai mani tini TPF 7 years do fani bagai sawa khaito mani supreme court tin ta case file khaito mani NRC case CAA case passport amendment act ni against the case Tripura high court of Bishopjit Debormani case te bubagrana CM sarnani hanai sang lockdown ni jarawa andolon khaimani lockdown break khayo hanai case Bishopjit Debormani bangai andolon khaimani case samate hai blah 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 case election conduct khai hanai case amsa case khaimani uklogo jeng nukha borok rogni jotoni sentiment jotoni khaone TPF ni thani ho kaisa boroni puito tei kha porom tongmani bagina TPF ni kokno yasagai jotono bubagrana CM sarnani bangai borok TPF ni khorang no yasakha Kiaba sengoro nogo almost like 7 years or TPF do khani bagai soba khai tung khani go kabang ma boro TPF bai baksa phai maya TPF bai baksa zora rogui maya soba go basai maya phana TPF ni soba no nogo tong tu phana joto khabai suri gi tongo suba gi tongo support khai tongo morally te intellectually te borni spiritually but je dina Tripura motha chairman politics ni declare khai ka a sal ni sini jangel TPF do phani joto lukuni borok rok bai teruk lagi TPF ni against so kok sarai kebang masung asai mani nukha. Ika asa kawan serai ki nuk jaga product kisar mani ke bahadur tini Tripura mothani chairman ning mani pore tei bo full political kilo khai mani pore TPF ni against so Tripura hani lukuro kok sarai kebang ma basaka. Tani bagai abu luku nirok jaga kisi. आपने बगे TPF 7 years हो जे कुनो पार्टी सुबाई में अपन मोरल सपोर्ट का ये बखाबाई जे ऑनर खाई तो मनी ओ ऑनर अपनो दिनी जो तो नसंग नोखा अबरक बेबाग ने TPF नि सोबानी जो तो फाइसिंग को ने केबिंग मंग ते नासले मंग ते कॉक्शिट समंग कबांग में लुकुरो में दिशिंगो असai मनी नोखा इनका आज अगर नसंग नो को स्ट्राइक लागी TPF 7 years हो जे स्मूथ लागी जे समंग खाई तो मनी आज अगर वो केबिंग मंग ते जंगजालनी समंग फाइसो फाइका तिनी Tripura मोथा असai मनी उलो Tripura motha politically declare khaimani ulo naka a jaga no srai Tripura motha ni chairman product kisur maniko bo je samung khaimani TPF ni kabang ma samung busang haksal thangani samugo jeng tebo phan ungthong tebo sini NRC ni case of phan ma thong phan phaithong hunai tebo ni honor bo haine sthai tong thong tebo samung dofa bai kubulei dofa ni samungo garak ni basa thongnai jeng je project khaimani je jeng dofa ni thani go kok phangromani khuk phangromani abo bebak na tabo TPF ni bakha thongma haine Tripura sani jotoni lukuni buskango tini jeng khak khamjak ba khak somjak nuka bahai king khang kai bono CM khainani bagai si lukuro joto putro kintu botini CM ni jaga go bo thangni malia ma thangraglia tamni bagai lukuno bahai ki aboti haiklai lukuni bakhano bo sabai mankha thik aboti kine TPF bai kabang ma koktoma go no bo sabai mani bagai nya jeng tini Tripura bai TPF ni halok tini ni simi jeng officially declare khlai TPF ti Tripura mothani halok tini ni simi geri kha srai abni bagai je proseng election jaratei bono jeng CM saronani commitment rojak ni bagai jeng bono election jaratei bebak jaga na boni halok na rakha bo jengno jesek phane deprived khaifane je jengno discrimination khaifane jengno jesek phane bo hamya jengno policy khai thung phane jeng bono blai ke bukha dorjo sojjo khlai jeng narakha tei bono jeng support khai apply khai rokha किंतु जों दिनै नुखा सारा त्रिपुरानि बरक सिनि बागै खा खामनाय खा दुखो नानाय गोबां दं फिया TPF ओ जागा बासागै जों जिनि सामुंनो सिनि हाबानो जों तेवाइसा गोथां खायनानि बागै जेसेफानो दिनै Tripura mothani chairman ni bisingtei TPF thangjakha tei गोबां जागाव जों सिनि थारिगो जों खाव बुसु हार जाखा हाइफेनो जों गाबोनो सिनि सबानो जों तेवाइसा किफिलि गोथां खे तलांनानि बागै जों अबाहाय dirty game dirty politics o जों involved maya first sini political focus o abri bagine sing tini sing central libabe central executive committee body asogui sijanto najaka buskangni salo tini ni simi TPF ti Tripura mothani kuno halok grei abri bagai tebo public confused tangthang TPF rokjotono jara hatito phano hamjagai TPF no soba go subai tungai rok TPF ni soba khai tungai singkra go nirokno saklai jaga tini joratei sing kaham ti srai lagi saimankha je जों product bubagrano जों support खाइमानि बद बलाइखेनो सिनि लामा देरामानि क्लाइखा हनै जों वानसगुइ मान तानि खाके TPF नि बखानो ब नष्ट खाइका नंबर 1 Tripura sani बखानो नष्ट खाइका नंबर 2 नंबर 3 TPF जेबनो पुइतो सामानि आ पुइतो तेई दुबारा बनि और इकिल फाइमावानि ओ लामानो ब मथाबै पाइखा आबनि बागै जों तिनि खा खामानि बिसिंति फानो बेलाके खा दंथयनि बिसिंति फानो खा कसमनि बिसिंति फानो तिनि जों अबनो मा साख्लाइका बसकांगो
tipra mothani chairman product kisur bai PK TPF ni kuno halok tonglak te tonglia abono srai nai tani khangke bo tabo sini buskango bo khoroksa tipra mothani chairman si bo ohani bubagra hisabe bo sungno sungbai porisoi romalia sungbai bo samung tangmalia sungbono bubagra hi wan sogusi bono asu jrate ti seto mani piaba sungbo sung o election nuka boni bubagra ni boni tongmung te samung grikha abni bagainya sung bono tipra motha chairman hisabe ne kaham ke sung sinigi nyaka te tipra motha chairman hisabe ne sini bakhawa kanka abni bagainya tipra motha bai sini kuno samporko kri te tipra motha chairman hisabe ge bo bai sini kuno samporko grikha abono lukurong srai ke sini sung saklai abni bagainya jotono hambai te sobani sibai baskangni salo TPF ni je samung kabang ma butang sung kebeng jaka tini bo case pai leya ko sung case thangai ma tongkho sini bo sung kabang ma kudo kabang ma samung pending sini belai ke jerman mani bising tegyo sung tini raba rice janai wa tang ni phali janai sung sak income khai kolomti sokoroi sung tobui phaisa samani bisingo mosom sak khati gei je supreme court tinta case khai tomani high court sarta case ni duita pai ta duita pending tomani a case rokte salbrung brung notice phai tomani abor prosung mukabela khane ni bagai sung belai ke hard work nangnai ko te kabang man sini financial ni sacrifice nangnai ko aborong sung tuidel thangani bagai tabo belai ki sini kotor ma samung bas kang otongko abni bagai o hati dofana hamjanai lukurang thani go amnu srai sagu hati dofana hamjanai lukuro tini proman rokha je srangbare ne TPF srai ke sajak election ni sakang sajak TPF ni sobano continue langna ni musu khangke TPF ni sobano ni tumong na saput khai tong khangke TPF pasta jagawo candidate doitongo ar jagawo ni budrnai nai sung je saklai mani a jagawo tipra hani tipra saro sakirkha TPF ni sobano ni rok yasak banai kiri TPF ni sobano saput khai manai kiri pasta jagawo ni sung result ni bising tinju khaje TPF ni sobano ni rok nang jagya abno wan supui ni buskang ni samung batang na sung romnai abne bagai tipra sa lukurok joton thanigo o kokna sung kilar sagu TPF ni soba do phani soba busuk bahai ke bo jorago tangnai tipra sani nirokni yasak man mung te nirokni one shot mung nirokni asajak mung non harenya buskang ni yapri sejak nai abne bagine joto luku nirokni one shot ma kabang ma engri manu siaba TPF ni samung batang no every step ne sung kilar sagai thangai dongo buskang ni salo TPF politically bahai ke sung balance kanai movement kanai abo buskang ni salo saklai jatnai te TPF je project na je strategy planning khai ADC o je tu sini borok CM mangnai ajago sung bubagra na rohonai o project strategy planning success ka next strategy planning sung next step sung hasinai kintu kebono project khaiya kebono nahariya kebono blind faith and love khaiya TPF mokol phia goi tabuk samung tangnai mokol phia goi ni himnai abne bagai dubara te waisa TPF yapri kasle goi boni saksa sakbai thang basagai tongmani phanno khibiyagoi sakbai thang basagai samung khai thangnani tongkhani go bahai khainani nang asamno na sung bustango khai thangnai abni bagai joto TPF khainai support khainai TPF ni bangai morally te spiritually je suri tongnai rogno saklai jagu TPF by o electiono tiprasani halokno sung srai kenuka TPF ni sobano sajak nai kiri khana hi angon sobu TPF ni sobano continue tongthang hne ang one shot hne ang khakai maya abni bagai rop nukja khaje TPF ni sobano sakir nai barai ke sini tiprasa dofani haloko sung gori nukja kha bai bo haloko tiprasa no sung kabang nukja khang ki jediki nogor phaigu sarkar phaita thongu kisa sung sarkani phaida ma to thongu ajagan sini borok tiprasa how khlai thanga arani go sung busuk jara tei dofani samung khaitani go subai thangani nang abosana sung pogui thang abno nasigine buskani strategy planning khaipijagno kiaba moito nardi TPF je strategy planning nahar abo success ngai yogya success sung next strategy planning TPF khut nanai abre bagai joto dofa te joto luku TPF joto non srai ke sajag sini samung batangno sung te waisa sini jaga wo sung basagai naithok lagi je sini naharmatik lagi sini lamana sung hingpinai arkebu bai kobol gthungkheya arkebu bai gadalya arkebu bai thungjagya arkebu bai phem lukjagya abne bagai soi hat ei dofana hamjane genuine je TPF khaitung nai rogno nirongni thani bang khama te bani sibai maya phare nirok tini jora dei nirok asa khap puito tongoi TPF ni president ni upor nirongni faith te lab tongani bai
mirok je sini sobani batango bebak jagago jorarogoi subai tongani bagai sakbai thang basai soba khai kaplai khai tabo edisi go je jagago sini jikerang no nori sini borok asoma nang human jagago sini borok no tubui phaisaka jehetu sini lokuni naimani modene niya sini naimani ungi apana sini borok tini oron asok mani bagai sini kaisa step jeng arnega kaham khlaigine success mani nukjaka kiaba kaisa step jeng nukjaka dikamo thani chairman sini borok dokharok bai boni tapasnai bkhawo thungmani jeng nukjaka ar kabangma bono analysis khaine kiaba borok dokani bkha je naimani apoitono bo sabaikha amni bangai bus kango amati hai jeng wrong project kai khaiya TPF ningai amni bangai na TPF in Tiprani halok full stop khaijaka TPF Tiprani halok tebus kango politically movement ba politically challenges jeng halok nargliya hani tini sidanto najaka jotono hambai tichomani sida